Manipur Life Life yingbiriba mayam pumnamakpu ahanba maktada hidam minaksina ikoknona ikai khumnap uchari ngasi su pujarakli Manipur Life Life na hangla malang aitiyada ining tamna painingi yengbiru puno koi kai kuno uchari ngasi koi nu najaga doribasi Manipur gi sangai raba film maker o Gautam gani Manipur film bu malem da sakta ka ne kan mi ga chogo thoda ma ga loina sangsil lakni ba o Gautam da koi na khangje ningi basi handaki sai si gi oina state film award show o Gautam gi koi gi aru bi sena film sibu direction pibagi damak best director hangbire duga film sibu screenplay tawagi damak da best screenplay award show hangbire mikub sida koi gi hiding ba phoning ba pung de photo ofung kan khamina mo chu मसी खुदों चाव भी दमकता थागत चली लेब फबनी अगर हाइनिबदी स्टेट अवार्ड से तराइथलक सूब स्टेट अवार्ड नुंगाई फंबगीसु नुंगाई फंगसु फंबगीसु फंबगी वा खतना स्टेट अवार्ड सिंबीरबगीसु याम नुंगाई हाबदी मतमम ता कोई फिल्म मतुंगिना कोइजन जेंदना अहनजिन तुंगिना फिल्म यावगे मतमदा कोई अवार्ड की कनसे ngalingaida tolomni aduga akoina film number hojako matamdagi state award se tawride yam changna kep laiga sabel bok chathara maga koi ang tong mong seriously akoina film nam nabu khana da lamani matungina na egumba film se kitang kanu oina ba kana honna jaraga namba adu sina ba lai lita ba idi babona public na pamba kitang commercial la oiba adi kanu da kiran kumai oiba region da thi da ba adu film no sum paisa si phangapani financial se tholok da aduna producer se adu da aya chu jila ko na business ni na adi ayamba moi producer no business ni haibi adi adu ayamba ne di husi ko ri na adu ko film nam da wa na ko su adu da sel tan bi film se kai ko kai ko khalaga film nam da ko na pa ri ko ni haina jabe machat ki mer oi da ba oi da ni film nam da wa aduna adumana sangna mai se dai ba to no matunda hojiti state film award se changnai na singbi bagi khongthang ma la ko se ya ngai ba da ina wa na kan no na jaba cinema se samaina ko de da samaina ko de kana ko experiment to ni film ga namba ya ba yi khun sa ko ba esi yang harang je ya ta nungai masai mayam na tabi beduni beragi bo amna naha singna pamna ki film amani adugo film makhal khara tawruba tungda di mayam pamna di ki exam do bi aru na tan ton film mayam ma leikre adugi genre da chaturaba tungda aikoi sugumba mayam good film ga na ina ba award attempt to ya film sing du ba hanjelak na ba hanjelak gi lambi de la ena tabi ni no award pangi sa da so han banate maruina phiji gi mani hai ba film si dani yamna mayamna chugumba India gi oina mayamna sakla sona gi ba film se si film gi Fiji mani yauna do hanki award chi yauna award ke ko bi ri ya award se ai di award ti jamri Fiji gi mani the national award Indian panorama di ai se di tarawina award ki yana na ai se best kanu award am ka editing ki phangki to 2004 da any TV na tahu ni ada any TV public choice kalau ini best editor mah awal kami ada betul lagi ni kalau pergi state festival itu tahu dah mana apa yang tahu di mana itu channel mana itu aku na macam dah physical money ada betul dah lagi pankai kena film muka paket ni akan cakap dia ada state di special jury award kami memang di mana ada di nanti setelah mana film ada best screenplay, best direction, best film kami memang ada yang ada kisah best screenplay lah, best director. nangi setam hai mo film si pala ko matang ni sing ba male nangi setam na fangi basi SS manifa gi pambo ni ni adu state award charhung dri basi masih kalumba production site kan matum tam tam sound like masih film sound like film tu ko yang
wana ko ju bana ko dinam ni bani do masih public to ta se medi hai su ya ko ram sensor certificate job dari film festival job ya ko ko di triple S mani bana sini sina ko mani film to jadi bisin sini sam platform mo thambat na bagi mo na to ko ka mo lokot dia ni mo na ahan mo na ho ko sensor job su film ram na to ko lo di festival job ya to di mo job aduh betul dah di state festival to ko na producer hangkana ma sisa lo bri na ko adu yang dina yam lai thi bani nangi satam se ss manifa da akoi nominee mayam changda award nam phanga su state film da de censor certificate yaw daga de award thajin ba ya da bani na adi festival du yaw ba ya da compete ba ya da bani na madu thajal hudda bagi noi ta bani do hojikti film for manipur ma su manipur state film development society ani mak na su hojikti censor lo do film ma da manipur kutta ba ga lai da bani na film puna no akoi censor lo ga ni abi ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯕꯒꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯏꯕꯒꯤ sini tasing sing na mahaygan na haygan na masih sauga di ay halaman seniors miyam na hana ansin na bilang mga question yang naman mali ada ita sum ansin chinar pa adagi ni mas film naman masin yang pala tabak sana taba adagi dia aku na sumkan bawa kanda na pa karena ngai dia aku dia aku lon channel taba sum dia aku cuma magkakaroon sum ini right ini hay mo sulit ibig kung jawab kung kanda taba sum iyo ani ada ina all lagi lifetime career film career around 20 years career sila ay nami film saya am nami ni juga ada itu ay itu wala originally ijaba ani mag screenplay waktu dia kami nanti setam sa alu vision sila yamna nuai wani film ani ka taseng screenplay iba kanda ani mag se wat phanguduna di akoi iba mag taseng ni ke khalaga chaga pannati hairaga su iba sida chanare ibisda mayamna kero khara yabire habududi film ani sina khudam oire yamna nuai makha tabada sukana gumba director khara na sumaina habi aine screenplay direction pidragadi ai film namoi ham sudum bayawi aduguma leibibra mina tawra sudum namwala isana na tawra dram ti leite ai na hana nami sisu mina tawra ngatne du ese film maker oina mina screenplay am ire na I du pull straight number di namna di adi ai situation duga chana na di film number se timing se man musa sabai ira pani aina no mangai to kita di sunam tu bai ba aduna screen play si apna film number apna director apna freedom sakti apna supra dan semta samdam second writer ni hai second writer ya do jadi adu mata adu tiloi to mara mata yam no aje aduna hojik anobo film kari leibiri hai do ma yam khangje no ka punjab ji jadi ada film dana si film number berapa jadi studio ada di sana pandang nama dah hari nama kap student life yang perlu kalau hari dah malah ni atau dah nam bisa mengalam dah sida nama seru kami aku tu pernah ni umur berapa lagi jadi wali atau film mana umar dan mau jadi tu nak komedi zona ni kan cuma sesuai bah adun dulu tangkai mana malu lele ya adun mana film ama ani hudi kedingin film aku mau beli yang ngaji tidak mau tamu hatang bertanjas deh dah hatang aku isi itu mayang tu bau tamning dana aku na mati bau collection tu je bani semua bau mah tamning tu mandi kita mah hatang orang pun je kita mah tak cari yang biru pun suka ikut cari mata dah suku guptung ni mah bau kayak pujar kiki pun aku pun cari